drivers so sabre multi Sompa FM fie ana se won so wo hye beebi na wo tie ne yema wakwaba ye from Abofkay Nsem Sisi bre ena dry de bro ene enso benada ye de Yankopon aso se fitia no pa bre ni ma besi sabre ye mbo bena ye nte bena bo bia empo bi si ya no asaforade ene ma ho kwan ema ne sie o se papa mo boni mo ye mfa aseda Emmanuel ye fa aseda ema won so a utie nyame hira yaboafo nyina nyame ehira mo na eno ayetena asedi nkomo bebre na enkomo edi ye no magiri se wote de course ho na ene yebedomo siko yebebo awura mu yi pa na wate de konso ensem bebre na esisi wo Sunyani ha ensem bebre na esisi wo eye Ghana ha ensem bebre na esisi wo mpatamu a wo na se wantie Sompa onte de eko ne senti no e wo so utie yema omo tie nyina atitiri abrempon adehye enkoa mfna yema mu nyina akwaba nyamishwa mo se edru se ya na motuni in na mutie Sompa FM yeda mwase ene de toso mako edu num e obosume toso nwotwe mo 2023 sene udi wawoda e fa fidi so ama wawoda pa sene okodwa so na fama wa kache nyame se nyame bedase ene okoye e na amfama wa sanso kache Yankopon se nyame medase na emum no menim se obeye kina yie timi yo gidi wo mo yaje penalty na sie Kwasi Joshua executive producer empanyifo ahodo aka nyina team ni nyina empanyifo ni nyina enso boye chidom emiade dwumade no eba sine sika no enche obete nana pokupiesie nka enche obete ne nkanti atiefo ne mo a mo hwe yen live o Facebook nyina mo hwe ni mo asem bete nana nka enche obete nana pokupiesie enka one ochiame Kwasi ni mo enka but enyandru ye ne de ene na ye gemo tata sa kopem se kunyawura abagina ade menim sania wona wotwe no so esi aircode de but mame nko na executive producer wa de me mana kwa bana yenhye enkomo na se na medi kan de sade we ama wansa na ye de futu sem na ba ensem bebre na ekoso kankan gay ese gay de na sorry pa gay ayase yanyi ntum wo Ghana no se si ameka sei ekoso oba Sunyani West won Sunyani West schools ye wo ho no bi koso wo Sunyani West enkuro na wo ho no schools nu mu bi koso wo ene ebedi ho nkomo o kyerehire ni bi a meka say wakofa osuku ni bi one nakoda na de ba ko no senka berima na ne oba da ya nka nya ya se oberima na akofa ne yonko ana se obi ono so ye berima ene na koye sa de no esi wo Sunyani West edi mu nkomo ebrel na ene fi ha no be yehu pa sie akwaba bra meje so bibi aboko de oh Nyankopon adom bibi aye kama ene ase wiem na ye style bi nche na wo be 1 week na wo hu awia David me hu awia wo yes. normal circumstance ewia mo ntesa den kra naturally about 12 ya na wia no epie na ni kakra be 30 ba enura mpie enura na nyunu wo mpa ene nso de enso ne pete me nse da hu awia wi ma nese bibi abesensen wiem yes Yankopon yes na e kire season ne weather ye wo msisi yes ti otimi se sa enwa so sa bia no betima be November December mo na awia no ona ne ni wawia but na bibia kama de bibi e ko kama ha na etiefo nyina se yes Sompa 98.9 so ni Facebook for no nipa bebre ahyase hwe program no nyame nhyira mo me hwe wo Sompa FM Sompa FM that's Sompa 98.9 pages no the see I make say currently I 3 Facebook ni 3 your Sompa FM and there was Sompa 98.9 FM and there's also Sompa TV Ghana ni nyina Facebook pages and our page as you see akwaso abenya bi ahwe Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Sompa 98.9 FM yes
And I feel Sompa FM. Sompa FM. It's Sompa TV Ghana na asanwo YouTube. And sanso YouTube. Okay. They see alcohol no ma de ba ko be huma ube say eye page ni say. You see akwa Sompa 98.9 FM no so a. And no followers ana say omo tie achi. Ehwe adwumadie no ana say omo follow e bibia no. Ye twam 30k. Okay. 30 plus k. Okay. And na okọ Sompa nipa more than 30,000. Yes, Sompa 98.9 so. Right. And akọ Sompa FM no so a. And no ye 100 plus k. Over 100,000. Yes, nipa over 100,000. Okay. And so sa yeah Sompa FM no. Sompa FM no so. Yes. Okay. And akọ Sompa TV Ghana no so a. The same almost 100 no. 100,000. Wow. You know ya wo gidie se dodo na eta ya na ko YouTube no so dia enso de bocho enti ya da mu nyina asese ye tenase a mutai achi na ye programs awodo ni nyina so mu follow ema ye that's right. Then nipa over 200,000 awo ye platform so Sompa Facebook, Sompa YouTube ene de keka ka ho online no so wo ho nyankopon nhiramo. That's right. Na nwumre nkomo ho ene nkomo ho ene sane eno a ye de bi ma ya tiefo no se emfa woni sane abekọ bokọ ne ade no you will gidi esa chinebe ye eno ana ye di hu nkomo bebre kakra no yes so mu ye yes value that's right yes okay. Na ene wo foforo ho ntia tiefo njo ne live sisi a Facebook omo nko Facebook sisi a maye na ye mfa ne ye photo no ema ye ne ye tiefo enti ye ko Facebook sisi ya semi radio se Joe be read there na but before that and try be obet me who say I say person prince person na me nya de me who say I say nantwie say abo akese e no nsuo na no ode na no abo nsuo no ma nsuo te nsuo kakra e na onom bi ana no ma nso esi ne hwene so e nom bi enti wo join wo Sompa FM sisi a Facebook a wo be who say picture bi da ho the moment ya trosro and try no na Abofkay what they can na ya hwese bit man chirichiri man. Also if you are at an advantage position allow others to reach and attain their small goals through your assistance. Be a pillar not an obstacle. Okay. Na sasem we ho sasem na da ho kra keke no me mom de me pesa me chire atiefo ade ba akose be a leader not a boss. Be a leader not a boss. Yeah okandini enya wa ye besomo okay. Be a leader not a boss. Okay. Ye onkrofo bebre asabre ameka say or ye boss or ye kandini wa djuma bi mu. yes ono your friend a boss okay. And I was in the panel on your kandini Nemom Jumako na no. yes. Na or your boss. Na boss and leader no. But your difference be no. Boss and leader difference. And I say, inso ye demu ne say. Leader you be a opese or kwa omo mu di na chi. Ne nkura omo ka ho. Enketu omo ka ho nyina so ono so pese sa na nkrofo de duru obi. Leader you be a so nya 5 cities a opese o che ema omo wo na se ne ya bi. Leader you be a onyan obebi a wadu no pese won so duru hobi. On your friend leader. Nti who related to yes, onu lead you. Enti esi a me se me ka se me ko ha na me Joshua na eko na me lead me di ani ma. Me na me kire okwan me pese won so duru bebi a me ko ni bi. Nti kwan bi a wasa me fa so di wachi. Yes. Dey wasa me ya metime di wachi bi a me so wasa me ye. Yes. Na mo no onya osi akwan. Me nya osi akwan. Obstacle. Yes. Okay. Obstacle. Okay. And it will be on osi kwan no say. Yes. Afoforo ntime mma. Yes. Mamemfa tama na yesusa na ye tight ye kwete mango ne anka no. Ho na behu true definition of a leader and a boss. Tama na ye tepe no. Ne wo fro soro ho a. Wo na wadi kan afro. Yes. Wo na wa fro soro ho. Ti soro ho na wa fro no. Yes, but say obeti mango so na mai wo fom ho. Nti wo ni enim se bia woni mango fro. Ina de wakọ wie soro ho. The oil leader no koduru so a obebo no homodi aso beti mango ni nyina ba fom na omo e wo fom no asesa abo no osiba na yache ni adi yache ono ye leader okay the oil boss no ye obi a
ye boa na ma ne fro mango no koduru suro no okoduru no tena ne nkom ho baabi na opɛ de abre no no de no no nya abotre wi de ɔwɛwi nyomi wie no na kude wasesifo kwa wase amango ne bimre ye na bi kura mpo ana bia abre wo de ba ko bia ba de abre no e bia waka ho ɔse o me kura me kwa ba ko pɛ ne na ɛwɔ soro hɔ ɛno kura na mo nyɛ ada se ɔne ɛyɛ boss no ɔno baabi a waduru no pɛ sɛ da bi obi som no enti sɛ wɔde amanfo mo a ɛforo koduru soro hɔ a na wasi o mo aka no kwan yes ɔno yɛ boss ɛna leader ne yɛ so wɔde amanfo mo a ɛforo koduru soro hɔ a ɔboa ma ɔmo a so ne mo pagya no no ɔmo so ɔtwe ɔmo ba ɔno yɛ leader enti prince fa image no to so na yenye nti de akira ne sɛ picture ya ɛda Facebook no ohu sɛ aboa kɛseɛ me hu ne sɛ bia na ntwe bet e bia na nye wo so hu na different aboa ɔnom nsuo ana anoma ketekete nso akosi ne hwene so ɛna ɔno so nom nsuo no bi nti akira sɛ na ntwe no ana aboa kɛseɛ no ɔno wɔnan a ɔbɛtimi de agina nsuo no ma e bia nsuo ne mfa no yes ba anoma no esi nsuo no ma e bia nsuo no de ne bɛkɔ yes nti ɔno na nya advantage a wɔnan ne wɔ standing stamina our grand obetimi agina nsuo no wanom bia ɔno so provide opportunity ama anoma no sɛ wo tension na nsuo no de obɛkɔ nti so begina me hwene so na so nom nsuo no bi enti sɛ ɔse wɔ advantageous position wo gina baabi ɛyɛ a boa market wa bi nso a ɔwɔ wase no ɔno so nya advantage ni bia na sɛ ɔno so ni adodode ɔno so ni aduane pa na wo so wudi ni bi sana image ni that's the whole thing enti mo Facebook no bɛhwɛ a aboa kɛseɛ ɔyɛ na ntwe wɔ ho na ntwe no ɔno de ni nan si nsuo no mu a nsuo no ntimi mfa ne nkɔ yes but aboa we ya anoma ne de sima onya baabi mpo nyina ɔbɛ nsuo no ɔbɛ yira but you know de no yes ɔno so pension no bia no to hu sa na ntwe no agina nsuo no ma ɔno no ɔno so yɛ smart no eso asimasi meso skom edeme enti dia na betima ya bo ɔno so besi ha na so nom kakra yes yɛ nkrofo bi wɔ no ma ɔmo te sɛ na ntwe ya ɔno de betima sinsuo num kama ɔmo yɛ leaders what I say na ntwe de sesei de yɛ ka sesei ya de yɛ obi a ɔyɛ leader ɔna wasi nsuo num a wama de ɔhyɛ nase no ɔmo wɔ ase na ɔmo so ntimi nsinsuo no wama we na baba si ne hwene so a ɔnom nsuo no ɔno nom nsuo ni bi ɔno no nti ɔno na yɛ pillar why ama anoma no yes but yɛ nkrofo bi ɔno so besi nsuo num sɛ ya aboa besi ne hwene so a ɔbɛpete ne ho yes ɔbɛpete ne ho ama yes ne so anom nsuo ni bi yes na anoma na tukwa na so kɔma de na no awu yes okay me wo one video bi ana one picture bi a emre bi me post here about akura a ɔkɔ akɔpɛ aduane adie na akura fidie bi a yɛtae de chi nkura no aboa no obi ama bi akye no ana so obi asuma akura ne mfidie ama bi akye no na metwira asɛm mi tu hɔ na asɛm no sɛ utie a awerɛho paa yɛ nkrofo bi mu a ɔho yɛ nkrofo bi mu a bebi a ɔmo afa ne bebi ɔmo aduru no ɔmo abrɛ paa yes ko mu hia o support kitwa bi na ko makoma anim o but who say empanifo se enam dua so ɛna ahoma yi ehunu soro yeah in this case enam nantwie so ana noma no enya nsuo no bia nom yes ahoma de unu say natural or weaker stem enti so wanya dua support a ontimi nkosoro yes ɛna ɛsesa ahoma no so kosoro nti bo se dua no a provide support ama no yes na dua na e pillar ama ahoma no na ahoma no so ahu soro nti anwumre ya nkomo no ne te otwam nyina ne se be a pillar not an obstacle yes ye muama obi a obi abrabom enya no akwanside ensi ne kwan wo de akura no sa wontimi mua na enha no sa wontimi mua na ensi ne kwan ma obi mua no anwumre ya nkomo na no na anode papa because ye won krofo bi mu a sisi a me kase na hoodin mu Mr Position obetima bu obi ama bi aka ana ye ka say Mr Position de ye ka ne say enya obstacle mo obi yes ye pillar mo obi yes nti baby anyankopon de wakoduru no ayade ya obi mu awom obi contribute na waduru baby waduru yes nti wo so ye contribution ama obi na so nuru baby waduru no
And I say, ono so nyina advantageous position. So ntimi nuru baby a wo wadru na, ono so nya baby panyina. No anka say dache anka say Mr. Position na afi bi atwe wanam no so a, me so meti baby ameti. Me so medru baby amadru. But anya nkomo na no. E komo na no na me pese MCR Prince a ode yakọ MCR me pese ode ade bi to honom na yewie pe Dr. EY adu ha insurance doctor ba akopẹ when it comes to say yamma wa yare hwe pa bra wutie sika kakra bi na ya hwe yare na how be a da so be ya bo asolve ama wa na che say Dr. EY adu yes enro aye di ne ho dance ye pa say unya insurance no aye 250 Ghana cedis kutu a the whole month a cover unru obaji nyina until from week 1 up to 4th week na awasa okoje dro bia ne hia so benya keska yes no aba na so ye ho na na chin so nya irakwa no abetena se na wachere bi owo abisim Gramoze junction right ha odru ho bisa Dr. Yiwedo na ode na number no betu dwa na wa pick no afre no pacho emma okay enti yenya na ontina se na ye ne ni nkomo okay so ma prince fato suma me na me fa enu sina me ne Dr. EY adu eni nkomo na me kwoswa ka o se nyankopon ya adoma Sompa Health Clinic ye de beba eti me ba me ne doctor wie pe ye be bo awuramu ye pa ma atiefo ma join ye live e wo Facebook aboa we ya aboa bi a ye mpe na asem we fie akura oha adwen di o oha adwen pa ye mpe na asem we fie oha adwen pa ye nim se oba ye fie a oye den ose niema but enyo no but enyo no oba na wo wudam yes enyo no obedi bi akokora nkanya ya enyo no ne bluff din mouse no me baba say mouse no ya computer eti pese mo chirem na me ba ne ti a ohun no unse sa ma de da hoyi unse esekura mouse we na da ho no o sekura computer de no o sekura ana mouse computer de no ana mouse akura de no difference be ne ho me pacho de tie no say mouse we ye de ya connect electric inamu cables in namu ehia ehome na etima survival home bia ni nemu ba mouse ya ye kan ya ye de afidi ache ni ono no de ohome nti difference wo no but me say tie fo hwa ade we din asem abo ya twira to we ya pa abo na asem a wa twira to na ya pa o se saying I say I'm not your pet but I feel pain. My spine is broken. My stomach hurts. My pain is increasing. I can't move. I'm dying slowly. Yes. Dying slowly. Slowly. Yeah. If you don't want me, I could use. You could use a trap cage. Pick me up without injuring me. Then set me free in the countryside, or take me into maybe SPCA and the Abuana nim Nanchirasia. I was just hungry. Abuana small can you say, not come net dinner. Abofkay. I said, not come net dinner. Na oko kan we. What's that? To be a woman. To be a woman, okay, things Abuani Kuma. And then that's some call. Yes. What I say? Once say, Obon say, a kura. Obeto say, oh, the anya kura kura, say, more mukura, more musum fidin. Obeto say, Abuana fidina chinu mu ya. Penny or penny no. Yawa namuno. Yawa Abuani namuno. But Abuana Pesot say, Ukuna, oh, you know. Abuana Pesot says, Kuna Ukuno, and Yada saw Berino. Ukuno, Akotuna to actually. No. Onye wo pet, onye wanyam wanti. And I will yenesa. Now, no, say pains or namuno. Because when you Abofkay. Yes. Or cry a pet. Or cry and found when they sell best sell normal fee. Or bury one number. Someone didn't that. Someone there. Yes. But cry, eh, knows what I say. Crammy or crammy out in the wolf. Oh, sooner for dear. And found so be found na marry. Oh, sooner for dear saying Yanni say that. But a boy such as on your wab one yam wanting. And the yard in them. Shed your own yellow. Oh, we are so I got to actually. But our sister won't pen will fee on ma.
nka fa cage eche no boko na fa no koto ba bi a nkura nko agu okay what I say empra no onwi no kuna okunu nka abawe na nka enyi ne yes just we pra what I say wa onwe no wo so a onhwe so nkunu na wo ha na wo de ne to amanem yes o tete no pa Tinasha said the aboa ne kan nyina nie okay ya ne yi wa do enni nkomomra all right so atiefo ama join momra live Facebook Sompa 98.9 so ene nkomo e ba bedi maka sure say nei ye de ani ebe kire eye Sunyani West in schools ye wo ho no baako ochecheni bi afa osuani bi wafa ne to sabi one no aye no osum oguso ye oya adwuma osum mo onye ochecheni me dase Mama call Dr. Iwa do na yini Dr. Kwaba Abofkay sana meje oso no afa no ma say oye Abofkay ampa yentia make ka say afa no ma say oye Abofkay ampa no yes hwe jo undi yentia make ka say afa no ma hu say Abofkay aye Abofkay ampa ye wo opani bi a obagi din wonwom tuom na ye frɛ no nana ampadu Nenyum tuom ene na nansesem tuom nyina no wode muadoma ana etonyom wode muadoma ana etonyom enti woto onyum bi se last week na 15 and 15 enti woto onyum bi se Abofkay wa menka Abofkay die ni wie last week na 15 and 15 elo time na na kono enti woto onyum bi se ebitiye ebintiye ene bintu tiye pa Eti sa Abofkay timi ehu aboa ne tebia wowom ene aboa no pensi a eba se ye eche na ya de fidie yi na ne famu a na se wotim de abetudwa esese timi bo Abofkay abaso okay because ye wo encrophobia ye tuom ka a month me no mienu esika that's empayes money e di tuom ka no na se omo wokoche ama okua wokoche kusie ne e ma wokwa ma wonche na omo ntimi nkasa but Abofkay timi aba out abeka aboa we yasem pinsa wo famu a ama wo Abofkay Dr. Iwa yeah enu tinam se mama wo say Abofkay because aboa we no won kasa ma obi ante da but nana mpadu otwen en kasa ma obi ante da opuro kasa ma obi ante but otim beka de wotwen ka wotim beka de opuro ka wotim beka de wansa ka ama ode to nyom se ebitiye bi ntie kire se ebla na aboa bi a friend se adoa ati baabi wansa anti baabi a jata ene osebo ede ne nsa epa ne mowre esi ne koto na wote yawo no obekan ye no ebi ana Abofkay eken okay enti mabona baso that's the doctor medi enfie maako dunum I receive it Odofo meeting ane Dr. Iwa Edumeni Abofkay ana Joe Mirasi Kwasi Joshua insurance doctor no insurance doctor me na me insurance no edi ade aka me ye kufuo Dr. Iwa du kufuo yesi kufuo na de ba na magia time ona di insurance ne ba na wo so wadia tawani ase Iwa du kufuo ukodoma ukodrobo go so a Dr. Iwa du kufuo sa na e frame okay and so Dr. Iwa du kufuo yes me kwa cho ya bia puno na ma Dr. Iwa du yenko yes ebia na afe no aso wa fidie na me pa cho me de number ne betu dwa sisi ade ama nkoma ye di obetimi abowrem e wo 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 afei anu adwone e wo studio ha me pa cho hyene nso se wo kyena eye wukuada na edu wukuada doctor bia anya adwuma age doctor ba akopɛ medin ene doctor yi why edu ensenkyerene doctor ana meye adwuma kyena eye wukuada ti bia wobeba adwumam wobeba shop wobeba fitem fa hye wutirim se woni doctor yi why edu eba be hia ansa no akofie ene se ebra wo badwom no de kan beji waduro be register biansa ye pon a watimi age aduro no nyina e de akofie me ene doctor ba akopa maduro de me nton ana me nso wo ba manim se wo bagi aduro a me nsa yale se me charge wo
se betua 14 million betua 50 million betua 30 million anase betua 18 million da bi menye saa de ne bi da enti wo de ne se yale na etete wo yale na ha wo no firi upem na bra maso ye ho ye wa besim Gramoze Hotel Kwantempo no so be register bi na wo register wi a watimi agye aduro abosumi ni nyina akopem se ho beto yen hye dwumadi na se enem de yale a ye frɛ ne se dompemu yade ho kyerɛkyerɛ ana ebre wo enti se wotie me na se odompem eye wo ya menim baabi a dompe no eye wo ya obu ono ma na beti opagya na aka wo no opagya ne nsa se ya na aka wo no enu nti wontimi mfa ne nsa bonkum enso sapom emfa nwale nifa ana wontimi mfa nifa enso sapom enwale bonkum ne nyina ne se opagya ne nsa na aka wo no opagya ne nsa na aka wo ne sanse ne dompe no problem bia bam sala na me ma bi tie me ono so ne de ne woni sisi edua no patututu wanya ne afri ne mpaso na wontimi mpo ana wasole afri empa ne so anante afri empa ne so asifom sebita flache abefa praye mpo abonemu ase apra adenti wote yaw ewoni sisim ebi a wonso wutie me wakiri nkase enum ana wote yawom nti wakiri nkase no emu twetwen emu tutu enkase enum yewu hwim wodi ne kura de edu anwumle se ya a wo beda no agye se woto nsa frɛ oma unuanom onananom ene obi a wo fie se ne mu odu ewo fie ho obi a woso ewo fie ho se womla na wo metietia wo wachi nkase enum ma wo esan se wachi nkase no emu ju rien saa yale we ana me ensenkyerene doctor yi why edukufo mede wo eto afidie bi so na mede wafa enubram na mede wafa enutam edua hini eni edua bena na mayi saa yale we afiri wo so ama ho atɔ hye no so ma me se ebi a wodie no ewo obrabum na doctor fo aka kyerɛ wo se wo hepatitis B yale wane bi ewo ni peduam hepatitis B ni nti yese wodie untimi ntu kwan esan se nipa anka wode wutu kwan na plane ticket obetimi atua nipa anka wode wutu kwan no baabi a obeda aye friend se water reservation o se de no obetimi atua nanso ekoba aye emoja aye twen ya yede ko wura afidie bi mu no ya ba be ka kire wo se omoja num no yale ewom enti wontimi entu kwan no adan a hepatitis B emo wani bi ewo mojam nti wontimi nko eba sa memo akomantu mema wo bo enye wo hwimhwim menkonkonya pressure ewo saa de no sanse enei ano aduro wo ho ame Dr. Yuwa Edu me wona duro tatahwe a saa duro no ekura me nsem a enipa mpempem enipa bebele ana agi bia nom ama omo de ekọ e de adanse aba na wotwe enu se na etwa mu mebo obi kire o ama wotie bi enu ti hye no so se hepatitis B mo wani bi ewo mojam odi eni ye C odi eni ye acute odi eni ye chronic menim viral road do a waye de mpese meka na onya wonte ase nyina ne se hepatitis B mo wani bi ewo mojam a be hia me Dr. Yuwa Edu eda chena na me ne wontena se na memfa afidie nhwehwe wo de no mehu baabi a akodu na matimi ama abibiduro a itu ase krojen na watimi atu kwan no sister ufa yafunu antinanta ne mu no ana wo so de beto odwa se wo hepatitis B enti toduro bi na owa ye de awakola ne pane eho ana ya na mebusa se ye wakola ne pane awie na se ansa akola na wo na ewo ho no wo nso ye ne den wo de na aka wo so ana ebetimi afiri wo so medin ene doctor yi why edu ensenkyerene doctor me ana metimi aboa wo ama wo maame no a wotie me no onso wo de na timi afiri wo so nti se wo wie
na wo ho chen abosome miensa achi na me pa achew be hia me na me mo waduro na wo so de no etuo ntwa me se number no eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Shano soma me say ebia na odi hie bi wanya stroke na ono ne de eni ni dompem nanso ne nsa nifan efri na ni nifa na no nifa ne nsa nifa ne na nifa ne nifa so se nyina no wote se enem bi nam ne tirim se nya ebia na wo so de no wo nsa bonkum ewo wani bonkum enti wo so wote se enam utirim nya eba asa no ama wo nsai aye titiriti a wontimi mam eba asa no ama chese wo nipadua no wasesa wafiri odua so wakadem adwuma a woye no wontimi nkwa adwuma no mu biem ana wakwaye adwuma e kire se stroke yare yaka wato dem misraw enche ho eme wakomantu menti nisuo me Dr. Yiwa Edu me wo ho de ma wo chena ye tenase ahiem e wo Sunyani abesim ya ye nsakraye foforo kra eti so bi tie me na se enipa no waba hoda na se wo chena wo ba e beje ne nsem obeka se doctor yi wo ye nokwafo enu nti se stroke afena eba abawie dada ebia wutie mi krai o maame bi kra wodadem wodakateso ye bona bongo ansa na ye de nakwa akoto keteso ansa na watimi ada ade che no pa ye bona bongo ye de na ba betena wiem ama na gemfrema momfa ne mra me menton maduro ne ma no da ana men charge ne da biala da ansa na mama na duro na mum me mama register insurance card ni bi na insurance card no be register no me gina so ama na duro ama ne ho ato no kra na wakwa akoya adwuma aba abedamase tieniye me sisu biem ebi a wote asem no eye wode nanso wanti ne ye me se obi a oda yale mpaso a wontimi nya adwuma na ma na adwuma sem aye basa na ma na blaba je nserpe wafiri ne dua so na waye mbɔ no me pa achew abusuafo ne mpagya ne mfa ne mra na mo de ne ba ye nchaage no enu ede be ma no so ye nton ma no na emum insurance card no insurance no ana ebe ma na register o register 2.5 can entities can 250 Ghana cedis enu 3 million kura o register sa card ya enu na me gina so ede ahwe ne yale ma ne ho ato na tie sise kinken na ne ho to ne wie a wakọ akwa adwuma na okoya adwuma na waba abedamase enye no nko ebia na wutie mi ante wo de ne diabetes no ama adidi wo nipaduam adidi wo mogyam adidi wo ntinim eti esimani asikyire ope wa ho oden ene won kwanti asikyire wagya adi o ugya asikyire di kura no emfie miensani ugya asikyire di no emfie mienu ni ugya asikyire di no afini abosumi nsia na abosumi miensani asikyire enkan wa no da ensu da biela da a wobekọ akwa cheke akọbọ won sa no yesi da bi o sugar no wo soro maame wukodi sugar no wen ena nam so a o sugar na ba soro e kire se diabetes ni da so wo mogyam ensu ye de wato aduro so a wo no make forming owo insulin mesidipin ni nyina wa no bio ensu yale no enko mfie miensani mfie mienu ni eno na Dr. Yiwa Edu se mumla na mumla eme register insurance ni bi na me de mensasi mebo se be makufuo memo waduro
ama ho atɔ ama watimi atena se adi nkyene atena se akyɛ fa me number ne fa ma obi a wonim na ɔwɔ yade a wɔble sɛ wɔkyena ɛyɛ wukuada wɔmla bi 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ebi a wutie me wode ne ye pressure me pa chaw hye no so esoro akoma yade ene soro pressure tie ne ye o esono akoma yade ene soro pressure ebi a na doctor kura ka che se wakoma no ahuhuru ayekese de ebroni frɛ no enlargement of heart chesa akoma ayekese ana akoma na huhuru eno nya pressure o ani ye wode ne yamtimi hye no prekope ne yamtimi hye ne se ebrim ne waboblim ne yam hye na wobobrim no amono ho a atoanse ho a na akoma na ebo ne se kim enti se nsuo bi ha esese wonom na akoma ne bafom me pa chaw e basa eno nche se wanya pressure o me din ene doctor EY Edu ensanchere doctor nie me pa chaw adwuma we ma ya ache o mama nim se me ya bebeduro nti wo ba ya me se jekọ no anom ne yenhwe jekọ sra so ne yenhwe me nya ne sa me dika de afidie akukudam afidie a wokoji konfo anoche okokwalebu ye yusu di ma wono sam fidie ana Dr. EY Edukufo me de ye ho adwuma ansa na mama wadro entimi mfiti prakope o e ma wadro me dika ye hwehwemu ehu se wode no eye pressure se ye pressure me wo pressure duro a me de be ma wo se nye pressure nso a me wo akoma yale aduro a me de be ma wo nti maame ya wakoma twe ohwehwem emfiti prakope empepere wo ho enkwaje pressure duro meguo anti-grace tiemi of fear play anti-grace wo tiemi of fear play wose doctor nyame nhyiraw me ya hema nketewa ne bia nanso de wo kana mama gie de se me de ne nye pressure am se nana hema ebo adan wagi me de se wo de ne nye pressure anu wose akom ne nkyiremu omonkofa duro ne mla no fra blante wa bi ana blante wa no kofa na duro ne nyina begu table so o manim ana so e manoma emfie mienu ni we su manoma ane ye sha sede ma me mfie nan ni mbedi akonwa we di na sase sem oba we di ni fie sem oba we di na sase sem oba nti enam so makoma ebebo me pelepele nti me ko hospital ne yesese no we ma me de kwa kire me doctor no so pressure duro nti me nom kakra na me pressure na beko wo baya me de ne to afidie so na mu se da bi nana sabita flache nana wanimu a me nkoto dwogu fom se wonum aduro na san ana ho sifa ya wo wasemi nana adu nam se nana wasi se me num aduro we ya na me honam ya me kitenkete na me honam ya me basa na makoma ya sa akosoro nam se nana wakoma ne ko osoro nti ane de aduro ma wo ti se onum aduro ye hu hia se ko akoma na be koso asbo magya anom mpo enna mato nsa fre wa waba fie ple me fie hei
me mana duro bi keke ama ono ade ewo efrem ebra wanoa awie eyetin wade cattle ene noa ye ka cattle a eye kruwa ye de noa nso hye wade noa nso hye no ana ono meye na watwe pepepe na oto stafle me biem achede mu akukudam enu ti de me pese me kan se ebia na wode no enye pressure ane asisa pressure duro ane ye de amawo ebia na wode no enye diabetes ane ye de diabetes adurama esan se wakwa kirechirem ache doctor ne se wo nante a onam ye otofo ti se de yetwa fom ede ahye onam enti onase ye otofo enti eba asa no yesusu se eye diabetes ebia ne duo na joa ojo nso ntentem kakra bi na jo nso de enti eba asa no yesusu se eye diabetes ane ama diabetes aduro odofo a wotie mi wenum nyina se to betwa for wani kirem ewo abesim gramoze hotel kwantempo no so na woni me Dr. EY Edu emedi ahyiamu na mema wo eho aduro mapa a eye bibiduro ama ho ato afiri saa tebia no hye no somam se ebia na wo de ye osa ayam kuro aduane no to wo yema na wo gya wonan aduane no to wo yema na wo gya wonan mesrew bra bi na ba register insurance ni bi epia na wo de ne ye glaucoma wani ne pese fra me ba fidie isu a me to nchia eye challenge ade ma wa wani afra sabi tafrache ehu hwe ni se pedako one day pe na school ni bi nsan ni school na won suso won san kakra emfa omla besim gramoze hotel kwantempo no so mehia Dr. EY Edu na inhiran ka twede mpo nyankopon se ne na watwe so no obeba no na wankasa ana wonante okay sala ana wo bia owo enam nsayale seye gonorrhea seye syphilis seye chlamydia ana candida applicans ana candidiasis menua ba ensuo gu ama enso begu ahimfie wo enam so masese ya abosome no krampo o mansisi na ntimi mabiem jimi namba no na freme na menkyerɛkyerɛ kwan na bra be hume na menma waduro na menyi saa yale ni mfiri so wate 0542 08 99 83 okay 0542 08 99 83 Shano so me say empanfo se eson apotekura ena sono botukura na sono akura konkono na empanfo akasem bi ato wo se besepa ene konia hanhan no yetase no banyansafuom ene sen ebia wo de ne egonoria wo but esense wonim ho nim de enti edura yakofama wo no eye syphilis eduro okay ebia na wo de ne chlamydia wo but esense wonim ho nim de enti edura yakofama no ye gonoria duro enu nti na yemu bebere emlantie bebere emabo bebere wotese na sekeka no ne nsuo gu na ne de pane bia woni ntirimu woni nsachi ne apia duro bia gum yeseko na enu na nsa na saba obi atumi anoma duro bibiduro be se mfie nan ewo gonoria ho nso anko me pese me kana anya wonte asese symptoms no anase ahyansude be mu hu se yale bi saa ewo ho no edin se o gonorrhea enso abegu be ma ho ensuo fita afuru be ma mu ba syphilis enso abegu be ma ho ensuo fita afuru be ma mu ba chlamydia nso so saa enso abegu be ma ho ensuo fita afuru be ma mu ba saa na candida applicants candidiasis enso abegu be ma ho ensuo fita afuru be ma mu ba eno nkyere se e gonorrhea bra ni emfa afidie nwanwaso no enye hwehwemu emfa ho na etimi agina so ama eho aduru ama ho atimi atɔ okay obi a oyare etwere wo kyerɛ nyame adoma no pa omla bi sala na obi a etwo
henia eda ne hwem wo kyanyame adoma no pa omla bi mesra se de ensoa abegu ne honamani na empo obowa a broni friend se asma womla bi na awurade nyankopon be fa me so ama eto atwa memle na ye bla me ba be sole so na emom hyase no wese enso eno ana meka e de atwa to number no enie 0542 08 99 83 0542 08 99 83 tie asema meka e de atwa to no asema meka e de atwa to no se wutie mi ye wo yade no wunim yale no ne ban se de tie anase se de eso ana wo so wunim yale no poten se yale no eye gonoria na emum no me afidie na me use no doctor afidie no sa do nsato so a afidie no na ebeka yale wa okay ha on de ade akire me okay doctor nyame adom atene beba me de ma enkofo ne se obama nimu a enka wo yade yes ometena odin enka yale no nkire me afidie na ba na juma betra manim din se wa ni mpefese bi a se kwajizo hwa woti wei ebi a wo tipaye utitimi dwa gagaga anyam no na tifie meboa anyam no na da sore meboa yes na mu se odo nsatu afidie no so a afidie no ye na dwuma pe awie a me meka kire wo se afidie no kire se wo tipaye okay doctor any for number ni twa to my na ebre no de awura mebre na ye doctor but emle ni esuanti no bre no de akwachi number ni ntuga na me so emle pam no ma hu so wo ya chinigifo yi mama wa sheda be busa me sensem a ebema nipa bi tia obehu se de no ono peso obusa no ana kwasi so jehwa den abusa no Abofkay de ono ata abusa ma kire wo on pese be ban frema de kwa ne de na obusa no ano wode me pa chew number na me de tudwa na ma sore so okay number no 05 42 08 99 83 me pa chew men kan kirem se man kire ma kira kwan ma men kirew na watimi ahu ba bia me wo Abofkay se obi firi kumase kwan so na eba me kire bechem dua ankwanta anase afispa na ni kire sunyan a wotra abesim kakra bi pe anase waduru abesim no won kan che driver ne se obesi e wo Gramoze Hotel junction ne so se wosi wo Gramoze Hotel junction ne so a esan se wo firi kumase kwan so na eba me kire bechem dua ankwanta afispa ana eba ntine twa kwanum ko won sabonkum so ko gina hotel nanim na frɛ ana se ufri baabi ti se nsu atere ufri baabi ti se blekum ufri baabi ti se atronie ana wa besi Sunyani ha kotokurom ana se ufri baabi ti se mepaachew ya hima ana wa besi Sunyani ha num se yafo abesim ka wafo abesim ka no ka che davan se mesi wa Gramoze Hotel junction ne so yesi wo Gramoze Hotel junction ne so a ampa wo de wuntwa kwan no mobiem fa hotel ne kwan so eye ko ta kwan fa so tren watra edan baako yenu miensa no obohu se me sandboard si wakakraka anyalewa me bubo so nyina gu signboard no so ba bia sandboard no so no eho ane ewo me de manu asi me din any doctor why edu insurance doctor any doctor EY adukofo mo wacha oza we sa se de ofri drop no drobofo and this adin okay atomy yeah that's it doctor sorry so na me nya radio ni mama na afi mo fa mo radio ya te ya fa ya de ye na etefo afa radio ya be show okay but that doctor EY adu asopa say o de ho man na ade ba ko ne say doctor say mama nchia na napoku mama nchia na napoku yes enkofo busa na napoku ase e wo me ho o say enkwasefo doctor now the number man me fa na napoku if I am number money pardon kanya don free mo aya na mbusa na napoku ase wo me ho nya wa mba ma beto no ano te do dia no na Royal Form Ghana ye mo musuma baso ye ba ne ye beda na ye nya ye realization hia na ye good sleep no so dia ye Royal Form Ghana Limited na mo de Royal Form mattress abadwaso na de ho so ye de atwas na me still channel so me say nei Royal Form na ye ka ho asem no wo top form yi wo enchen mattress wo enchen ya san so ma pillow free ye cho pillow me che
sumya odi uti eto so no ye de chill free na chese ho asem doctor kradi ho adanse se eye adwuma pa doctor das nyame nhyia ti royal from Ghana ho asem no bo ma de asode woni be che showroom sa hodo nyina no akwaje wode na sabre wode wani etre eye Sunyani nana bosma market ho a ne opposite pebebi akuma se bus terminal no won ho no omo adwuma pa Coronation Park nso scoreboard na ti wa ape anes no so hye ho ana say your branches ne ba ko hye ho a wo so ye bo adwuma contact manager sia wo 0509225927 0509225927 Royal Foam or say rest assured property electronics also ne yedwe property for say ye go so anka so ye de eye niam abehia wo fie nyina ye de nyina aba de obe plug it aha ni nyina de ni nyina bi aba na property say air conditioners na open and answer open a washing machine open gas cooker open microwave oven open iron blender kettle rice cooker ni nyina for the property electronics mama fridges any freezers ni nyina all sizes ni nyina bi elho fra homa is near monkomo 0273260606 ye try kwan ko kuma senkran ye nyina ye hwa ye bo adwuma pa so yanfo asamde ne se wodi wani eche eye osbi me che coco board nchemu ho ape ana se ene bus terminal ne di nhwani mu ho ne ye wa ye bo adwuma property electronics o se to papa preko na ho entowo ye mra Facebook atiefo amohwe mra Facebook sesia ye pese odia bra Facebook behe ye nuanom saka wafo a yaka o masem okrom ho aka na ase ye nuanom bi mo nya o ma so mate de ekono hwe ukọ Facebook sesia ya but pause ma me kakra pause oba Sompa FM na psych wadwe so ba behra de Sompa 98.9 FM ana Sompa TV GH yes but just who wo bi we bi da ana psych wo ho sa obehwe wo owo we friend say ne brofo ye friend say ne brofo de ton no python enye we bi o okay yeah we say cobra on the nani so ase pa na we python we be python python enti oba ho we bi na saka wafo no use no oh sir yes sa abo we say wo bi wo sa abo we bia wo sika na so we enye no o be de nya no omo topa sir yes so we yes saka wani boy ba ko dia o saka wani ba ko dia wapie sa opie no ne yaku no wan topo no na bo na pie yes na manfo ntem ho he yaku no enti join Sompa FM na ha de ma video na atiefo mra Facebook sesia I will see a team hit yes aboa ne so pa o so pa ye de pa ka asem aboa ne so pa ene ye de na agu polybag mu no yes ye akwaso ye ye de na agu polybag se waya kruwa na ye ma enti Sompa FM on Facebook join na hwe saka wa boy ba ko ne primary ana nanka ofe sikama no owa ofe sikama no na hwa de sisi a Facebook na de baya ne se opie na sade ya na ye ka amoso omunti on de bone na no bedi apo we fisika bebre yes ema no na opie na ne wurafi wankata abo ano so na ne pono so wantum semse kuru na ye ma enti bone na ba wiye na bone pie na manfo ahu na he abo ano ye hu saka wani no wow yes saka wani ne ye hwe na ye hu no ne nafofo a oni omudi agro obi anso frɛ na the phone off nti ya tie no ana bi okoba bi a oje abo no free no ho na atie fo mra Facebook na mo mehwe aboa na ye kana asem no owo pa owo kese pa Mr. Sony akokoduru amemba bundle yes we office kapa na omo bu abrantie ne dan mu kohwe ye no bra ye tue nuanom ma anefo mo a omu se ye nuanom emrantie na nyanya ska dadaka yes omo koya no mu hu ma panties yes awone dem ho ma panties bebre waboaboa no enye mo no used ones yes ma panties de amanfo asha o sha ye dada no bebre ekukuo na aboa no yes bebre yeah amanfo mama yes nti wohwemu a wo yisu amanfo ma de o ma ye pa yes ena abrantie no so according to sources no obetena area ho nche enkuro ye wo Sunyani hanom baby abio
What I say? Me say, nkuro ya wo Sunyani ha bio. Sunyani potem ha na se. Yes. And asem yesi. Yes, obetina area ho nche. Ogumuo a onya kwan pie. Na wa fia gudem ho no. Ye ko hu ma panties. Ene ma ne ma omne bobo mo. Yes, ni nyina bi odam ho. Nipa ne ehwe ne sese ye hu no. Nipa ne ehwe ne sese a ye hu no. What I say? Nipa ne ehwe ne sese a ye hu no. Aye tie sompa. Yenina aye tie sompa. Yenina aye tie sompa. Sompa TV. Yenina aye tie sompa. Enti ye ka say ye hwe so no mo a ekoba no. Yeah. Me sure say ebimu so was similar owo say agu omo dem. Yes. Nti amanfo mo search awa sa boy no. Ne namfo no no mo koba no. Omo hwe omo dem ye. Because amanfo ma ho no ma. Panties ne. Yes. Brazil no ni no ma egu amanfo dem. Used ones like uhwe mo atimi say panties no mu hu ye no. Ayadada. We see hata. Yes. Okoba ne ni ho. Wow. Yes. And I'm say branch ne bet na area ho nso no. Ya pese be bobro no ni din sesia. O bet abensunya. Ebensunya ha. Usi wa ade esen ho ade beche ni ni ho. Andis no de ni ho. Ti ebe kai a na napoku tight na se o tai ka se. Omo masi omo niema ahata abonten no. E ma ade enche so. Ade sa na ho ya kura yi ko gudam. Say na tie. But o we dey. Yes, say na tie. Say na tie. Abo we pa ne kakraka dey o to office ka dey anya. Say na ade ne tie. To bet ma ba Facebook se sia no aba behwe. Yes. 100 200. Yes. Sika no so nya sika eye ayo mono nko aha. 200 cities, 100 cities, 200, 100. Yes. Na omo wura adam ho no. Hu a na ebo amanfo, yes. Yes. Na abo we Abofkay. Nyankopon ya adom apa no so ntuma na bo e abonten ne ejina kuna. Bebi ofiri ba no wura ha nsuro. Yes, ubesuro. Na ade ba ko no se area hofo no so no. E say hu abeto omo so pa. Area hofo no hu abeto omo so pa. Because obetena ho nche. Obetena ho nche. Oba area ho nche. And again, amanfo no ma yira we si we hata oba na yira say. Na ade ba ko e ma ne ye hu no se fie ho obetena ye no. Fie hofo no bi mu wura ho no mo hu omo niema e wo ho. Fie ho na wa ba betena no. Fie na wa ba betena mu na. Eni nti omo hu sa niema we e wa branch ni fie no. Sa fie ho bi mu niema, bi mu sapo kro mu di dware no. A omo hu, wa se bi mu dware wia na omo de omo sapo asensan ahomam e wa abonten. Bi mu de omo sapo na omo de omo tawo no. Omo ne sapo na senso wa abonten no. Me se bi mu sapo ayira no. Omo ko hu ni nyina bi. Ewo akwane dem. Ewo branch ni dem. A branch de hwehwe na ye hu se say de. Nowhere to be found. Ade we ma ye hu se omo de omo dan ma han. Titiriu. Unim ni powder dan ma na ye very careful. Obviously branch no mu hu no biem. Mr. Safo no dan no. So about 250 Ghana cedis a month. Oh yes. A month. Yes. Obetia bro. And abo kakraka we fisika. Yes. 200 and 100 notes amawa. Yenina tie sompa. Onu se bi wa kra do mugu kem. Yes. Obi wa na ode na gu kem. Te bia no wura fi no kakra na obie gate na bo abo no. Na abo na se aduane. Abo na apie. We de megidi pass amamre wasen ko okoye no wa anye. Nti na abo no anya kwan because baby aduri there. Boy no menim say bi onko ne master ho there. The akwan say boy na nkasa no. Area hofo na ye ne omudidi nkomo no. Ene no Nsem Sisi team ye copy ho no kire say. Obetena ho nche. Okay. Na on yes on ne amanfo nso nhyeda enye like on hyeda ni namfo mo ba ho. Yes, omum vibe sa. Okay. But o ne car papa bi a. What I say? Bi mu de ni ono nko aso nete obi beba besra na ne colleagues boys ni bi wo hwe omo atimu se the same omo standard omo ne level ni bi. Okay. Yes, oni adamfo ho. Okay. Enti ade na kwakoyu ne namfo no nso omo so ba ye ometo se ayese no omo so pretend as if say omo nim no ba bia yes omo kura se ye frɛ na omfo omo nya no sa na ade na kwakoyu sese sa na ade na kwakoyu sese Yanka se Sunyani ayehu. But where no. Sadie we. Niema ekoso. Niema ekoso e wa manfo dem. Emrantie na ye ka se. Ubehu omo na omo dakam. Na oni made baako.
media ya me you see that no me ka who some show overheating batteries is here media ya me you see what's na nkrofo bi sia me ka sam ye saka wani oh ade sine city nti say me serious oh and then so careful hey ba ka na dey afede enti say we mpo na o si o saka wani na ni omo de sa ba ko ne nanam ye yan hu omo ana o ye yan hu omo ana Benz no yes fe oni mo colors omo yusu white black black yes omo colors ana se niam omo yusu emienu white black yes nessa so be 5 6 yes nessa so yes nenam krom in fact the omo ye ni yes into ba bia ne car boot no na abo we gum yes sika bebre omo to ade a omo nsent so masa obobo na Abofkay no the amount osuma wa onye nsesa sabo we case of physical at the time millions of Ghana cedis obetimafe na ni made ba ko a few of us ko omo se area boys nkran no omo pena sempa like oba oto ne ma bre nkuda no ana se oto ne ma bre nkuda nkran ne pena sem but se si e ka se yentimi nche se wo yusu nkran ni bia e bibi de won pass se ane se bra na nka samu ye hwe ne hu no e bia na sacrifice no ye na outside the only thing na area when say oyi yamanfo andis yes e dey sacrifice yes but say bia oye blood sacrifice there oye na outside because area of no okotena ye so bia akola bia nyira na say bibia sansi bia yes oyusu e bia aboa bi ana nipa bi na de ye no normal but ade na ehu e je se mu amohwe live on Facebook no se utie se sia betima ba so am se ehu ni ntibi dodo na ntimi nhwe yes ehu nti dodo na ntimi nhwe aboa ne so ina hwe ne so ye kuno because ya kuno ogum no raba no so still hu ne kakra yes so we as a trinity o the trinity yes aboa ne o kuna ankasa yes yo makuna ankasa eti we ne wo mbat ye move ne enko eye Sunyani west schools ne ho no mu ba ko schools e wo Sunyani west schools bebre na ho and from basic to tertiary and specifically be SHS yes and tertiary and basic me say schools e wo ho in general BBS ho ana BBS ho oh what are yes na ye trust e be kwa ahoma no so ne akodi nkomo ba ko mienu bi de won pa porte ne say se si America say se si ya America say obi a oye adwuma o school mu ho obi o wo school mu ho bi se si America say ye kura ni mutwe sa school kura na ye kura ni mutwe yes school na America say ye kura ni mutwe obi edibone o school ya so ne mu adwa den ye nim say nkasa de we de nkasa da nye news bebre say obati se teacher ni bi ni akoda bi a bibi eno de tight pa e tight say e tight koso but we ni mu orem say oni o school ni bi a bibi but wakofa school ni o ye beema ne na ye bibi teacher ni a o cheche ni o ye beema any school akoda o ye beema e na eda Abofkay nyaboche oh Abofkay nyaboche sie Abofkay nyaboche Sunyani west na no ene yati say ebiesi doma ya say ya chige ni bi doma yes sa gay ni ya che no doma no ni video no was mo fanto soma me na ne say on the live ya che no ena o ya paye wo krom ho etwa moja gu so say achiwade mani nsi krom ho biem ora say wo se biesi ha biesi Sunyani west sie biesi Sunyani west yes ewo ye huna no pa ye kotodwem yes aben na de ba ko ne se ekoso wo schools bebre mu ekoso wo schools bebre mu timi can with evidence se se because amafo asom ahu yes akodi mpanimfo nsem yes akodi mpanimfo nsem se se no betima kan with bibia bi se eye nokre yes ye betima di akire oba betima kire oba bi ye wo bibi ye ekoso ba bi koso wo schools ahodo no mu a eno so ka de na na kan ye no hu bi asa brei ekoso but eno de mpie ye ya tete ekoso but see Sunyani west schools e ho no mu ba ko obi o ye adwuma
anaso wo school mu hobi school no mu ho adwuma ni so yo chechire ni o so ye den o ye adwuma o school mu one school suani baako bro mo bono no na ye che no ye che se enye we na di kan a wo ye ade baako ama na ehu no one ne ye and again yes ade akura na kire se ebia o kire ni foforo bi ene akola foforo bi ye bi na ebia empie ye and nadi aje formula Facebook na enche nipa na ye de phone ni beto so aje formula Facebook ye de phone ni beto so beto na nke ye pedoma ni no first na ade baako ne se di ama na ehu pa ne se me say ade no be ya keka ko no bi mpese o mkata sonso de meti makana Abofkay Sompa FM betakwa no so oya so ba de yes odi atie fom na Facebook mehwe abrantie ono yo ba o we we mom na yo ba ro we mom oye be mom berima ba game mu no game industry no game constituency no oye ba ho odi hwe se ne wasi aye wahyehyɛ no te sɛ ɔbaa wabɔ bra na ɔde nneɛma bi ahyehyɛ mu na wahyɛ saa ɛma skin tight ni bi ɛna kyɛ sɛ ɔno hu ni sɛ ɔno ɛna yɛ ɔbaa ne gay partner no ɔno act as ɔbaa nti wei bi na Abofkay wo sɛ akɔso ɛwɔ school baako mu wɔ Sunyani West okay so mehu sɛ akwala no school ni ne na yɛ ɔbaa ɛna teacher ni no ana ayi adwumayɛni no ɛyɛ bema ɛyɛ saa na information yes it is a school ni mo makoda ne oba ɛyɛ say bi yes atie formula Facebook ya fa na chi network ne bo na ni de but atie formula Facebook internet no enye stable enti no education enti wo de kwaso wo so say abrantie we ya chi ni wenye de asi ɛwɔ Sunyani West no but a similar case say ya na tie maame a ana papa o jane bakwan so onko school ko school ko suade yes okoye no okoye nipa akoto no ho ye panyini no de ode akoda ne fam ni me gidi se sa nipa kro na de akola na wuram na obekom no na ode no mo be entaise no o ebia sika wanye si amame ameyo si ana ebia ohun sa akola ne hia bibia na wa provide ama no to be so on ndam sa kwa no so a no defe na akola no ho akodi ma wie na on ne ye sa de no me hu se anya nipa sa me nipa menu pe na ye sa de no e bia akọ beyond omo na we mu na ya chi omo omo aka no kru abaye ma enti de akoso sesi ya no omo amadwane live on Facebook no munya abotre me se dodo na e kasafa network munya abotre kakra wo de koso wo so network ni e bo na ni kakra yes stable e be ka cho na de umbia e ma fi usine drop e mo de mo koso anyina so mai ye be nipa na owo Sunyani West na nim ade we yan so omo mienu e be yi omo nim sisi a omo mienu yes nipa kro no weka no ana chechire ni no de wo ho no one akwala no one school ni yes omo mienu yes ne ya chi omo no ena meka se oh ensabi wurawuram network na gina so mo na me ensabi wurawura asem yes ade ba ko a ekuye e wo man yi mu ni that's the only thing bi mu asema ba ye mfesi no they say bi mu awuram amafo influence yes asem no oh epese omo kata so yes na we say say so kata so enye yi because omo videos omo pictures bibia wa botin amafo achi omo yehu bibia de ekoso nyina ti we bibia duru kata so enye yi o enim go se na nya ba na me dia me na se ebekwa kwaka school no but wo dia hwe akoda ya nim na nima so ba dia na ye nua no momoje like dia na omunya hwe de otre e dia no eboni ode den bra ne bona anya wo twitwa fom ahyehyɛ hye ho na wo na wo hwɛ ne nantia kra timu se akwa no waya de na che waya che Dabio nti dia na we no onya wom because enim so mo yes ade no no mo nya benefit o da be benefit no na mo yi
benefit ebe ma wanante for me. Oh. Ah. Ebi o bibia esi bibia wo. But. So ya na awose onya benefit. Too much. Too much. This is too much. The em ngwan say ewura krom ha. Yes. First na yetete se nkro bi. Yeah. Ewo bi a nkro akese bi a. But say aben ye pa. Ewura region mu ha. Ewura region mu ha. Na atie from joining live on Facebook and check ra. Yes. Mo am YouTube no. Munya wotre ye de nipa no mfoni ba wa betu sisi a. Ye try make course bi akọ. Na amo wo ho no. Yes. Hey. Connect ahoma ne toma. Ye ne akula no ma no bekasa. De akura no maame no enso won nsem bi owo so ka. Because asem na sia wie na akura no so won ne okom. Obuasibites. Yes, Obuasibites men can tell say and bites back wa. Purely medicinal. It sounds 100% herbs. The herbs near Ahabain. Yes. Lubinane one yakikabo. Yes. Asomu drew an hour of Drobian. Yenfa him fry. Ahabain your body at the Adomina. Any idea your Boasibites. Okay. Now dear back when he say a boy Juma Bruta. Hey, men can't nada. I did as I say no. And I go off with the partner. Obrano. Because I draw your hair for the diaba. Almost the moon. Modiaba. Now, about sexual weakness. Joe, meaning what they are hoarding. What do you want they want pump? Or more my emerald on pump na making. Oh, are they? Yeah, Titia. Here, Nina, so I so Yasun Siana. And who has ever bought them house, who say, why am I on Pama or Boasibites? Oh, but another in yes, a harmful sexual weakness. Almost a problem, Papa. Oh, no, say a problem. No, say weakness be a weakness. Oh, it's your weakness. I don't say a weakness. Sexual weakness. Yes, a weakness. Yes. Do we bet my fast with the young? It's a hard drink. Okay. The woman have their weakness twice be and you can say man also so yes. Sexual weakness. Okay. A man can our life. A big good man. But talk graphic am I be a time. Go no detail. Oh. Yare fucking yare ba. Sorry, Sama Casa. Yadia and Yakura. And you quite said training for you. Go no and you have a cell of Wasibites. Syphilis. Wow, Sisi so ya. Sisi yare. And then they na omo etna hoche. Omo tena hoche. Drivers pa na ye ma mo market. Yes. Yes. Obi obetima tena wa obi so obegina na aso so ache. Ni nyina e ma Sisi unya problem o. Unya Obuasibites a wa bedu finsie no bobobi. E fin ni amama ni ade o Sisi no nyina. Ho bato. Na dem akon se na mi se we de nka ma nka ho. But then I'm a doctor didn't come on. A doctor say, hey, a man of cramp on here, say. Yes. I say, man, I'm quite fit that. I want to make us say normal, and you're normal. And David. Pains in a crown, and yes, and you're normal, and you can sell for pains him. Oh, yes. But I was out think I say, be a course with the bay, you can say pains. Okay. And you can say, yes, be free. Yes. At the set, what is that we have very my old Jones are. What think I say, old Jones, so you can say, the moment I bet tea out, no, not prostate, no, and what she mataba home. Yes, sanity. Into a bounce so quite fit. I was out to say, Moja be free, but you can say, please, and you can say, tea out. 2 tea out quality of Boasibites. Ekelenamo. And a candidiasis. And no white. Hey. Nyakura. Only Dr. Amo Collins in Castle 0541 3052 87 0541 3052 87 or Boasibites a draw Wum Ankasa. Joy Can Roofing Company, Cyberboard Dying Sona, Danny Enyunu. Adeba ko ya pa na se nyokre wo si dan pa wa boka cement board this time. What to them waters, what boka. What painted dan kama. They also ya dan bia wo ye. Na wa ko yusu sa ba ko ye we na achi bi e na aboso a ye nim wase. Enem mrem pa de. Ye board dan so a. Ye su self lock. IBR
irota chese a dos ni nyina papa ni varieties in a dos. Yes. Yes, ahuso na apani nyina bi na wo. ko Facebook na menche wade. Yes. Sompa FM Facebook. Senator. Me hu roofing ni bi. Na we no o se wo born dan no se pa. The next 15 years I was say color ne kase ya. E just ana e wo we no so. The next 15 years I was say e kase ya. Say a papa ene anti fading. Yes. Yes, enya papa. Enya papa. We no de. Osan so maw 15 solid years. 15 years old. 15 solid years. Warranty against fading. Was say oh boss amount. Oh boss no. I was a color ne kase ya. I was say kase ya for 15 good years. Say 15 years in. Oh boss within 15 years na color ne sasa. Anura. Ye nim po ano. But person o say anura. Bra, ye be ho adwuma ma. Ye be sesa na ma. Joy came. Yes. Obesan so apa wa chew. Because no product papa nko na odema tie be ne won wan say ebe yesa bibi free bibi na ebe free bibi nti o gine hudi ti no se 15 years 15 years ah we have bo insurance to 15 years eni kwa say pa kwata chima ye ho nkran ye ho okobo gatanga ye ho suyanfo yes baby abefa bia we dey everywhere suyanfo mo fo ani nkyere eye STU kwan no so ye VR kwan no so boni wa ye bo adwuma pa aka kra mo odru STU run about wo no obenya ye no ho a ye bo adwuma gidigidi pa ye mo nkomo ukotechima na makacho brigade and Liberty Church nchen wa pa ne wa ye bo adwuma 0551009000 0551009000 and as 0540125816 woni en kasa sia na bia enko kama ma na Ohima Enterprise ma me mo so abaso Ohima Enterprise. Yes, Ohima Enterprise. Unim say etene say ya. Eya na niema ebehia. Ama ifie no adimu. Because joy ke maboa ye na bodan so amaya. Yes. I will say it me ye POP. Okay. I will say it me. Yes. Oh, okay. Yes. Ohima for ye hojuma. Oh. POP materials no. Okay. Ade ba ko no say me say me pese me si me fia o. They also me answer me tie sompa no ano no. Tie sompa. From foundation to roofing to decoration to over finish. Obewie bia. Sompa FM. Because Obama joy kema Obaba so ama. Obama Ohima Enterprise. Within a dina nkasa mu no. POP materials ni nyina. Bibia. Ohima Enterprise. Ni nyina. Ohima. We na try kwan yesi Ohima Enterprise wo fear pre. Jokuna gas filling station hono ma. Hono no mo wa omo bo adwuma. Bibia wo da ne wo no. Enchim ho apɛ story building na etwato aso ho no ho ane wa ye bo adwuma 0203721906 0203721906 and as 0556684415 0556684415 woni en kasa Ohima Enterprise so POP eye fie nie na ye be ko Sunyani West ye de ochechieni no anase school mu ho no adwumayini na ho no eni school akoda no anim wa betos na ade ba ko ne se wone wo ba wa wone yamba e wo fie na hu changes e wo no ho a ntempa na and confronting. Yes. Say oh be ko school na nya sa na ote a. Okoba na hu sesan ya. Wa hwe wan ne kasa mu. Yes. Ne nantie mu. Ne no yeah. Bia oko oba ne interaction and actions are all take off fi ho no. I was ubisa no say school ho no wadamfo ne hwan. Eya ho ye den ho. Woni ho am na nantie. Yes. Just bisa kwala no because no man air course schools no man say no anodin see anodin pa because oh here comfort kaza nana dunsin ebetena asen yes o chese schools 5 obodin ye nyina TV schools e pie mu no ye nyina TV wa ha schools 5 we be say schools ben na ade anche na asem we yasi ade anche o Comfort Baba can't say, and I said, sorry, Nana say, Dunsi, Nana Dunsi, only say, Nana Kwajubu Something. Or say,
nsuo wo Sunyani ha nsuo wo Sunyani ha yema mu yechia mu nyina ose nsuo ne frɛ no ose schools 5 wo Sunyani ha a ma ye Sunyani ne mpɔtamu within and around Sunyani. Yes, o ma di bɔne amanfo di bɔne wo school no asase no so awo nsuo a abembembe san nsuo schools ose forest wo schools ni mu bi no omo wo forest wo anase eboen forest asuafo ni bi efa asuafo omo form ho wo forest mu nti who knows say bi asa de nkofo yeye wo Sunyani ho west wo kura na bi ya bi wo sa schools na ade ba ko so be no men be buy in double kura no say wo san ko fo obi e wo sa forest mu na mu ye gay wo sa gay and no so ka supi kura yes supi ase ma no yes. oba ne oba omo ye supi omo do mo say wo wo mo yes awo bush na nipa ni nso ade o nipa mfere ade kura o na yesrem pin for say sade we there sade we there e ma ye nkata so e ma ye nkata so sisi ameka say ebia schools ahodo na ye bobo din nura no be aduru na Abofkay kata so enye ye ebi krapa bia si schools no bi on person be ka ho asem ebi koso ebi koso ama bi mu nim on person be ka ho asem because we no kwa fa so tie ye no enye school ni bi na akote to yeah but omunim nkala ni bi nim say de one teacher ni ye ni obi antimi nka ene obi phone lines ha yebenya nipo bebre o meka even o ka se ye modin a o metima obodin yes obodin na so bi o ka wi a ho asem no asem foforo de ekoso schools ahodo no second cycle stations ni bi mu no me hwe mfonyi no me hwe din hu se no me bia wi aso ne ko na say de anu ayden because sakawafo yesei sakawafo omo no yi amanfo panties amanfo bra amanfo omo sponge free ahumam tawo ne ade wo hata no wayi na obekọ beba no na owo apie yes enam fie ni ade na amanfo abo na yekunu ade be chine yase o teacher ni ana ochirechire ni school adwuma ni ene school akwala o yese wo school mo enti serious na o de yegusu epusu ahoma no se de ho ye besa so de atos ba mesre ma memfa we emfa mu na ye nto aso mfa mfra Helis International School se mo pe school papa do abofra na akose na be obenya ntete pa na omfa ne ho nkọ for de course yi mu bia mesre school papa ba ko pe Helis International School fan ko esi ayi wo playing grounds akwa no benya abotre di agropa na wodi niema pawura ni team na yesanso was skilled and experienced staff omo skilled and experienced staff na say asuafo achechefo no mo no omo nimde ewo de wo so omo yema akwada ebeye ni panyin pa chese omo wantete pa yes ene suahuna ya de tete akwala yes amasabe yes ohun ni nyansa na so ohun yes ni nyina Helis International School okay. yes cameras na bobo me omo cameras na manage ho yes a CCTV cameras nti won te say yase school ni akra na pia e hu so pia ni ade yes ano ma ne hihye ade ba ko ne say u ba school mu ho na ankasa no camera na capture mu nyina entrance from entrance e capture obi owura school mu ho bia nti ne yehu se akra we ba school ne wa ma school ne we ama yes teacher ni we ba school ne wa ama wa he say activities ne de course school mu nyina o mani tua clear nti untimi ni boni nsi untimi nye hwe de obeya nse wo so ye papa so ko room no idea that's all at Helis International School no o ba classrooms so well finished classrooms ICT lab so kama pa nkra no betima sua computer mu no ho computer mu ye ba oh comfortability here o mo pa yes mama Sisi yes mama Kotodwe yes mama yese no na dem akonso mu ode pa no se ye wo unim piano lessons yeah unim wo go after school care so ka ho okay after school care yes
na se nkola na pon no ya pon no omo mpio mo ti kwasa mo kofi omo garden nkola no kakra one wakoda no de ne kɔ hɔ a talent na ɛwɔ ne mu ne nsa ka okay de de adom no ne nsa ka sa so na ye san so wɔ ɛyɛ library so wɔ hɔ no man kra no besua metima akɔ sua de fo wɔ ne kyerɛ ya kyerɛ kwan na fo abofra no kɔkɔgye ntete pa tropical hotel ɛkyi wɔ apɛ na se nkyɛmu apɛ yɛ Benjubilee Park hɔ ne wɔ a yɛ bɔ adwuma gidigidi pa 0241 587 644 0241 587 644 fra homa iso na ɛgye mu nkyerɛ mu bia OPK Travel and Tour OKP OKP Travel and Tour yeah OPK ni there OPK that's OKP Travel and Tour and then say wo pese unya a reservations ya control ne ya ka ho asem no nye se ofiri here ko kuro mo na we wani ya pese etu kwan no okay du pese betu kwan dia da bi enya kokon aya mo kokon ani kokon aya mfa visa nko visa consultancy ni nyina edi makotene e na tours ahodo wo pese o consider hwe ni nyina ne okay yes o pese o tour ehwe de e ko a ni nyina yes ahwe se de wiase fete ni ade a okay OKP yes hotel bookings bebi a wo kɔ no nti bebi a wo kɔ no yes ebi a wonnim hɔ wo pese ye boa pe bebi a kɔ a obeda obegye wa home number of days about ko di wo hɔ o de one ye nkasa o me book am bebi a pese wo kɔ no ye ni bebi a pese wo kɔ enye kokon asem ne ye ka ho yes o fru plane yes ene ha ye ka ho asem ha ena passport service nso ye di makotene pa wo ne o KP for nkasama misisi a me pese me tu kwan na bia me ni passport o metima boa mama nya bi yes we nya bi okay esa abre ya ye recruit anase ye fa drivers makomako 200 yeah anya sa kwanya ba ma e wo Dubai the hian so Dubai yes the hian say wo krata e dia dance say wo twika any friend license yes I just say we qualified driver anyone no professional driver anyone ya de wo ko 200 oh makomako 200 ti wo pese odi ba mu bia enter 020 565 4357 020 565 4357 and 020 565 4346 020 565 4346 fra homa iso ne yankasa yesia na yede eje yede dwumade ne bekwa wiye by comment bebre ya me say messages bebre na pop in here na ene de me bi mu birthday among bi mu di o birthday o say me can be mo because enyo nipa nyina na nya akonya di o birthday hwe nyame ado di video na ready yes video na ready nti no problem ya ni nyina o pesa o kata na nim no wo ye ni nyina yankwa na ye ni kan ko hwe de o hwe ne ho akonfo nso wonte so obi ahwe ne ho akonfo eno so akoso ye krom ha ya Abofkay nya wotre me say niam akoso sesi yi e wo Sunyani west nkro no mu no ene Sunyani west yes regional capital yes ene Sunyani west nkro no biso gay koso owo opie obi so asen no obi asen no ho o se wi ase afono no nto ntimi nto aso na Abofkay de akoso no atiefo mra Facebook yes Sompa FM yes Sompa FM Facebook ena Sompa 98.9 FM ena Sompa TV Ghana YouTube nso Sompa picture ya da Facebook amewie asa de kom kura bu yes or the belt sa crossbar na adamu de no eno ena crossbar me hu bia chew hwe oya ne dem say Yenina ye tie Sompa but wo hwa na onyi kakra yes onyi kakra asama akoso no the near fee wo hwa na ne fie no bro 35 years na o se wiase afono no enti ontime ntoa so asam na ya Sompa FM
on Facebook, Sompa FM. On Facebook. Join the Nahe. Obia. Bema. In fact, Bema. Need them crossbar. Crossbar. Them with the. Anya common sao. Why the belt. Me who's on one belt. But they are sell no one con. Ama the enemy na. Woo. Na. Assembly see you know. We they will Facebook now okay. Na hofro. Anyone. Yenina yetie Sompa. Yenina yetie Sompa. So potia. Owura ya or Facebook Sompa for me. The course wa odi ahoma kwose ono ano ho ya. Na said the belt na se mia no kom no. The summer crowd no ho be kire no. The summer be kire no. Anye possible audio. Okay, so yeah, try say benya a voice no e de ama na ya to aso e de afro, yes. Ani edin komo yes. First time I did It's 21:22. Sam next one mentino, next one in an akra neteham. Until tembi on a dear timber tembi as a newspaper. Oh, the name was a same word and to a timber debate 3 days with her. Yam pamno. Rana, you made a cramen and a manda. Or the pam nimbisas and what a men and nakra, nimbisas money, or a sorry, I mean, sorry, men and a mayor. So I saw no more chim, him. But on Babusian say, man, Nisi can be. But Chimmy or Fanimina, the Bakwa Kugu. Intimacy by Baba Chimintino. By police for Chimmy. My grandpa Kika, second of meeting Moja. Nimbisas original, what you funny Moja. Nanakra. Why no, I get no Martina from her. Just I said Bassa Besabi. Never can say Swadia, no crocodile. No sort of crocodile near to 2 up in intimate. Yes, I never call ya. Welcome, you miss me sort of crocodile. Until I dear Chiano Perno. Maybe I'm not sure the bear 5:30 hour, pay you, Miss Man, sorry. Master Janum, the Suez, the Yato, make us say, men conquer. No one sorry, no one, then once a tutu can. Me could do say family for sick calm who. Now, the I am. Why me, yeah, me not on me, baby, saw me. Or I dem what were near, Nana crying with them who. Me gave me what's enough from where me gave me baby. Near Freda me brab, I know as your hope as the other man. So I can't home and no dimmick, but me no see. Penny Abba, your corner of our also brand new of a quaff, no 2 motor quad and Tioco who know of fire. Oh, yeah, ne papa firi kwatire hai kurom ne can say sorry and no crocodile no sorry crocodile near to 2 up intimate asa ne me call ya you miss me sorry crocodile nti ade akia no pe no me ba na sorry be 5:30 hour pere wi me so ma sorry ma so ja no me di nsuo si ja so ne can say me nkwankwohwe no sorry no nkwo ne ho nsa tutuo kankana me koduru wo say family for sika ho na de ya ya wa me ye me na to me bebe so me ora de me na ma kwakwa ne na na kra ye no wadam ho me je me ho tena fam wa fe me je me ho baabi ye nye ne ya fira me bra ba no wa asie ho kwasi adoma so nka no ho me na no di mi ka ba me na kwasi hwe ne ya ba ya ko no wo fa wo so abia no wo fa kwafu no tu moto kwa danti okohu no wo fa o ye ne papa firi kwatire hai kurom ha ne maame so ne maame so firi adanti ya adanti na ofiri ba mo se saa on nam basa saa o hu fie no kora akwane ade oyobi a oyare ana nsa de onom pa onom nsa pa me pa cho wo yire se sia de me ka so wa wo ba ko no ne yire nsa ne ti ne yire ade adwuma no ye onenam so ya afuo so anya afuo na setena mo pa wo ne fie de minti nchire se me bra ba no ntino oba na aduane o ha wa adibi we bete kwankwohwe na on sore na onko na ne ho nsa tutuo kankana me koduru wo se family for sika ho na de ya ya wa me ye me na to me bebe so me ora de me na ma kwakwahwe ne na na kra ye no wadam ho me je me ho tena fam wa fe me je me ho baabi ye nye ne ya fira me bra ba no wa asie ho kwasi adoma so nka no ho me na no di mi ka ba me na kwasi hwe ne ya ba ya ko na wo fa wo so abia no wo fa kwafu no tu moto kwa danti okohu no wo fa o ye okay so the ewom no na ye say abrante ya ode ade asen
ne kon asisi a onka atasefo wi na busuani nti enkoma ekoso na busuafo ye kwan fa so a isi ye no wasen no ho ya akoso pa yes ade e koso pa but ye ka bia pressure no de wo no enti okay so say there ye bre no kwa na e ko nti no am say ye be na ya sorry sorry na be sorry no ye be fa course kakra ye be fa tie for kakra okay be fa tie for na ye din komo kakra so komo mienu obi a ono wakoje owo kakra no de na be hyedem na aboa na fisika ma no na ade Nyankopɔn be we de Nyankopɔn na aye o pie ne wrefi wanto ne na aboa na pie na amanfo pie aboa no so ne kakraka so da Facebook na omoku aboa no nsusa so boy no as we talking na wadwane yes enti den na beto boy no na den na beba ebio gay nsem no ewura region no bono region ewura bono hafu na aben ye pa latest case eye de esi wo Sunyani West enkuro no baako so enti ofra nsem yenu na yedi hu nkomo wa adwenkyire bia na bia so kura wate bi say bia school bi na area ho na won wo tete se bibi say ekoso a na oni yedi hu nkomo ebi obi a boy ya na wo da Facebook ye kuni hwan woni boy ya ne wo da Facebook ye kuni na bia wo hye ne baby a ana wo hu bi wo baby na wa ya heja ase na dia yira ano bi aso bi pam na eno so bitimi am ya so ate police for hwehwe no. Okay, so number no, and as a number is now betting my first CI or so near 0543 989 989 0543 989 989 0543 989 989. My room free says Sompa Health Clinic, Yankopo Yadma 16 September. Yeah, they bro. Now, Shannon say Ebekoso, a year coronation park, Sunyani ha. Shannon says for mammy. Say when a Jumodi in Ebekoso free. A year laboratory services, free dental services, and free eye screening. Any treatment I be mauno. Nina Sompa Esebra na be GB. Na Yantiwaso kama pa. So partners or more boy no. A 21st clinic. The sciatica expert na Heavens Diagnosis Services. A year H Lab, the Family Lab. Sounds na Gingerman Dental Clinic. Omadaroma and a Saint Ignatius Eye Center. Ekure mu gidigidi pa Sompa e market to appoint bo mo de answer don be shim na be come pa numbers near 0543 989 989 yakwa amano so ne ofrefo enkasa. Hello, good evening. Hello. Pacho your fro say na ofrefre Nsem Sisi o Kofi etio look to the man I want to yes, video. Maybe we should make sure because we don't touch it. I said we should form one more than normal. Yes, this is a real corner. Over to my brother, others who will to not know. Oh, Makura, this is Omakun Kran. Wow. Yes, Basa Biwani Yakune Kran 0543 989 989 0247 989 989 Nsem Sisi Esunie. Yankwa amano na yentoa so fafria. Ya fro saying. But Nsem Sisi o. Na wo kan say. Entie. Na sanye me ka ge na semu kakra. Nsem Sisi yantima bo wo ya si akodwe ho. Ebe so ko fa wi di abeka ho yo. Ai da tue ga no. En mai. Sabu pe fara ma o man an to fo mo. De be tue ga na ya si echi. Aso ebedi. Ntimpe mo hwasa mo de mo ni to fo. Na asem ansesa bo ka se akodwe no. Ta samu mutimi ka sa mo kodwe no dia. Kwaku na unya wo beye. De manu be si mama na po kwa ba. Erase minua nyamishra pa enche obete eye na nanso kan wa fidie so. All right, yen kwana ye ne we offer for so nka sanfra. Patrick Frozen.
Nsem Sisi o. Nsem Sisi o. Hello. Nsem Sisi o. Okay, I'm say on TNK. Hello. Me pacho ka tie o phone so my why. Nsem Sisi. Okay, I'm say on you ready say. All right, 0543989989 and 0247989989. Pacho Frosty. Okay, line no ye kakra ho nom na yenhwe na yemfa ntoaso na yemfa few course ye pena yemfa nsina yentoaso yenkope bi na yemfa nkasa ni sungu kakra na brewum aha ni mum no bon modern ase ba he ba ase ene unumpemu ne de spinal cord ne arthritis na wudompemu injury bi ewum bia no na ya dia toaso na bia kama nti sao Jabraham okay so mo ajo pa Jabraham so mo ajo me pa cho odi ne be ofre free Pajeso Halidu Kotokrum. Halidu Kotokrum okay Yo mo wadima. Yo ya je oso Pacho ai mo ma ti na ngapo nka me pa cho mo betse ne nka obeba why yo le mi ka de na sam ai o se ya gara ya pa fo na ma wo nyina ko su no wo asam wo aba ya ka mu chama na ma ba wo se ma bara ya shu ko ma ni oh wow too bad when timi anyina so nanka de oka so me wo interest ho pa so go 0543989989 and 0247989989 ye fa course kakra bi aka na ye de juma de nasi ye fra so menua Abofkay. ogoro Abof. Nsem Sisi And how can I see you? intio Amenchia Sompa 98.9Fm. Na me morning see kusi newsia. What's kukwa du pringo na no kukwa du pre helicopter BBC o. See kusi jo se mukuru no. The German of who say Proba kwa more runabout we ukwa fura kruvia ni hobiwo. Na awo kebe ko Nsem Sisi no. In fact, abrante na ode wo ni ko hwe demu a wo na pie everyone pa bebrebe hu no. Abrante nde wo yeden ya nyankopon ana yi nusu krata do na se sika na ofe mani nyina no. Wona tuma pia wa bonten nkwa da tin se abof asai. Ana sina gege Nsem so ha ekoso no. Mpanyimfo ma omonni nkoko schools numpa in fact ekoso. Mpanyimfo no ama omonni nkoso yi pa amamfo yesie ni nyina na ka hwanne. Tika sama yedde no mangana ana oto bibi aji pasai. Ni nyina no maboni aye nsumasi nyina akeka. Ana Abofkay ana pokupisi de bobia mechia na machia na mawra hene odikan anabo Alexander Swensana anabo ahinkwa ya Frederick the William P for German of our to Delhi market 24 rooms okay yadase se ofra ba so me pajo odi ne be ofra free hello yeah mpacho efuni mikasa 3 wenchi okay ambacho yetie wo ye ni nkomo okay but me ntimo nka wa ha no but o monitor o Facebook kanti no meka myself intino kaka mpesa ne kaka drive hello ambacho yete wonka o betimi akasa yo mate ma menchiam na membo ma baso na menchiam atifo nyina mpesa me kaka drive enhu asem no me pacha obetimi akasa mate de wo mu ni se wo se ade bia semra eni ho a ade no unhu ni position ie intino me for say for example CI
Ghana mra etrese monkofa obiade hokofa obiade wo bokro no won say eyemra it is hokofa obiade say pe ye chiwa let say imra no be dey ebediu ba se sia no eba gain sinsem yi a Ghana mra Nidin say Ghana mra etrese gain obetima ye anase untimi enye intino de wo say yen say be for no say omu ba be no ma yemra afa sa assemble hu so therefore no o ma take the right steps o ma take the right direction because say nya yemra no say pe tata no semra interest yenye and obi abetima ye semra interest ma yenya let say obi anu obetima ye so ko ye say pe let say semra na chu but for now no dey adian ekunko Enwane say obi beka say oh yentiase he say Ghana for nyina obi asi one tiase masa gay say same enkoso na so so mo ye na say no wan mo na ye he say wan mo en ye he say uko parliament obi asi da bi uko asofofo ntenya obi asi da bi uko malofo a obi asi da bi is stakeholders ni nyina obi asi da bi na so ade na ikoso inti say no wan mo na ye so if they will say nya butre na penfo no mu yemra no maye o mu yemra no maye via tata mo say won so obi ye krana bitima so no mu e dey come police for okay what say na say aha into mu maye nya butre mo mu for politics e wura ta na ma bi no mu say o mu ye na yen ka no printing na be e be ya de boy no na ye okay it's no money ya binya adwuma so o say that say for all right we dey ye beda so yam say so obi anyina so dey yemfa infancy yes na every ne ko na yemfancy na papa ne timi ko do 10 na dey bi mu ache o dey inform so we dey kete we say nyeduru rura ye fro say so kasa free ni doma Nsem Sisi o na o kan si yenti o minwa seba kwa mekane ablanti ya o pf ni dem sa ne man bi so ya taisi sana o ne bi ona ipa bi na wadi gye na mana dane sa o e ti gana wono ko senti sa pa de anka untim gane ko no na be boss anka bi be no yo ze be fo shi mu yipa e bia na yo no amu won ebu a ne nipa bi a ana so ba yo fan ba o de dukan man dane sa okay bia be ye ma ibi mba ko na be sawa adane aboy asemo Nsem Sisi de o hono gina so won yemfa no ntwato pacho me nua e fro say hello okay say what free so okay and yemfa jumade ni nyina mfansi ya de Nsem Sisi na brel enne e wo Sompa 98.9Fm so mo amhwe live on Facebook yedamase mo amhwe ye e wo YouTube nyame sham yedamo nyina asenda adwuma mo panyimfo nyina so ase akwanya mo de maaye ye koso wa hye mo bo se enche mo beti na napoku PSA fa asam chenka boss na ankasa enche obeti ne nka one eye mo chiame kwasi ni mo team ni nyina enche obeti omo nka e ba sa me ba kwakotena akunya na prince tesu sesia no na ma yive shwas na ma na mo no omuma yede yikuram yeso mu age motata sa to se ebrebe so meba na me ne sie kwasi Joshua akoko ani de hye ene tie penetena ase a ede Nsem Sisi ebre wo emre no mu no yeguso a eye ne Dr. EY Adukasa e ma no so kire se nei ope apomoden mapa brane ho en ho nsem no ene ne so ye to a so awuruam saka wani a enei aboyi afri den ma ba yakuna yehwe na yehu no nyame adom achina wo de adomdom ya bewura sansem no mu biem ne ahwe update on that na yenua so ono so aye na adwen so ono de oba ho nye na konnemum no yonku be ma no ne begoro saa agro no eno so nyame adom achina ebewura mu details na akoda ne maame no yene na kasa yeshamobo se yebesomo Sompa se ne abrave nyina yakano yeri sia nyame ya adom na adomdom he na yebehye bre se fotemedin no
eye Abofkay ne momuno ma menye birthday we ema menua no mo mu di omo birthday menka bibi kakra enchrom because birthday no ya na enye easy sa. So this birthday Hejia one call. Hejia one call. Hejia one call. Hejia one call die. And then I would that. So Hejia one call. Me mau happy birthday. Hejia one call. And then you would that. Slow. Safuru I didn't say or didn't they are to me. Uncle so for money my penina and domo. Hejia one call. Wadamfo wadamfo siuchi okay wadamfo na siuchi until the end to us. Ma me fa we so ma na ye to so we so na ye we so awoda minua we so na wo de friend Osebo. Yes, Osebo Jata he na ni ma timi sampa. Yes, be mani ni din tin say ni hu pa me kase na ni hu na hu. Yes, Osebo wan say Osebo hu fe ba ni hu. Yes, sanity Osebo Jata. Ti na ye wa woda Osebo Jata. Enjoy your day. Nyankopon koso ama onye nshiro ama onye kese pa. Dodo nsa somu bia. Oma ne nyinye from near. Ebe ya konside wa brabom near ompe wiye di near. Eka ono nko ade na waka bibi a woni de. Etwene nyina mu Yesu di. Mon koso ama onko wanim na omo ayo omadwen so mehunehunu ano. Fa wo Osebo Jata no. Ehunehunu omo. Osebo Jata. Enjoy your day. Na je say ho asem no so ya de jumadi nyina ABC na yatwa so da DJ sa wo ha no so abi yo mon sa no kakra DJ Daro na twaso DJ Daro so eno be bia eno no de na o shene kama pa obeto na nyuma kama DJ Daro na ho asa but madam fu insu di na woda ono so wo Dubai ma memfa we emfa mu na ono so di na woda your friend Minat ene wa woda from Sompa FM, Sompa TV. You will show glorious birthday. Nyami shira Minat. Me bo Minat will be actually TV. O ka so oge. Enya oge la. Chama ni Minat ene wa woda. Nyami inshira no nyo kese pa. Enjoy your day Minat. Na just say ho asem. No. All right, so yari sia. Nyami adom na say adom ne dom ya. Ebisan so hia ne bre. I say I sound so effort emo na omo hwe ni mu madiki aka che mo hwe ni mu se mo pese mo te na napoku PC nkan enche mo bete nka nya se owa humjim na mo bete nka na me ka one day also one day